Ilak pa lay pulan hayang subscribers lan naman moilan de hadaba channel hayang hadaba video kaya pona yabu awang na chaya nang tenyo teman moilan na chaya ana singaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang. India sokari hayang ij9nx political negotiation jang me 14 November 2023 ni New Delhi me ngaupu ngolak se taupu Ngaolan idam nang ij9nx General Secretary ane Chief Negotiator Muiwa hayang India sokari representative AK Misra ni Nagaland political issue jang me ane jam ngaupu ngolak se inang hayang hadaba hat mong memu AK Misra ane ENP ulano Frontier Naga Territory Chiang me tay ngau pu ngone ok sei bu Ngaolan chai pu idam nang cancer takko taklan yo me semyang pu tak changonang sa de ngoye cancer tak chingne khaksu bu treatment yinang tau chine cancer tak pulana sayong pu yanne yo ok pu changonang hayang pu hadoba tak amyang me bu ya salakne mayo ok pulano ngonang 11 November 2023 ni Kohima में Cancer Survivors Fellowship CSF hayang Protono Hospital ni sayang Menyong Phai yobe kambu program ngoyang ki hadaba program में kata 80 ngoye om okpu iyang ki 80 kadalan yome tangkhaulana cancer tak mebu mai bulan se iyang ki chambulan yome wangpiang wok natan naha leukemia cancer takpu ane wangpiang panma wok sakona ha thyroid cancer takpu niyo hadaba program me ompu iyang ki cancer tak mebu mai ok pulana yoi ayan testimonies iyang minyong phai ane yobe kambu program ya bu Ngaolan chadamnang Mani India Prime Minister Narendra Modi Diwali hibak me India sipahi lan phai haulak chine Lebza Himachal Pradesh de visit ne myangyang ki Lebza mangobu Indo Tibetan Border Police lande yikyang chingmai wangmai ma anglak hayanga yikyang pawatika anglaka sipai lan noman tu show mongyong pupai noman sipai lane India yikyang lan pawatika angbu chingne India katoka maye ngonang se yang Modi sipai lande mongyong Ngaolan ibu jadam nang Manipur state me likyang wok phai nyaye tayang phai meo chingmai wangmai yepai ok pu chingne mani hanyo ni Manipur suko vendors hui lai sango pu sekolah ne protest ngoyang ki imane ibua Manipur me chingmai wangmai yepai oklang ne myang kama Manipur government mebu woinyu woipalan laktau se iye protest ngoyang ki hadaba protest organize ne myang bu committee convener El Mima Devi sa tu ngoye chingmai yeling okpua Manipur government me wong yenang pu ngi oknang se iyang ki Manipur kadalan moila ne yahu bua chingmai wangmai ngonang hadaude Manipur government kaya sa de ngoye decision amai phabu yenang hama government ngobu hangi kausi iyang committee convener kaya protest me ibu Ngaolan chadam nang India mongmabu states lan yome awang pa state uniform civil code UCC bill implement na menglaka Uttarakhand state ngonang ane hadawa hat mongme Diwali sobo nyinga implement na menglaksa inang Uttarakhand government na UCC bill mengopu gender equality sokonatan jaki ane sokola neo yoi noksa mebu properties taulak rights and equality de emphasize na mengyang hadaba UCC bill la implement na menglaksa ibu Ngaolan chadamnang aboy daman Nagaland me hadaba UCC bill la implement na yemyang laksa iyang sa dungoya iye ngobuo pawa chadamnang Israel hayang Hamas viok sabchu chiang me United Nation ne Israel lan Palestine katok occupied ne myangyang ngobu de condemn ne myangyang resolution pass yangki daman India yo UN resolution de mongyang vote phabu se inang Kahtoknyu countries lane Gaza me public new halan I ne yemai be lihe ma bu jingne Israel de mong yemai bu or criticize ne myangbu ngonang hadaude Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ibua Hamas lan manso via hoglak ane wongpong ne myang ma Kahtoknyu phayo lai yong ne ngai lakse iyangki Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Defense Minister Yoav Gallant ane Minister Benny Gantz lane phabu joint statement me western countries lande hadaba wihok oklak chine Jewish state de jamlak chine ibu Ngaolan chadamnang tenyi bu chume ATM ngobu chine teman moila ne toy yetai be mamse ATM me bu ngin ngaye wongpong lili chine chonang
sa temana tay nyawlaka hadau ADM ma auhia linga wangbu hadau ADM ma North East India Meghalaya Shillong me pupu ka tai linga wangbu se inang hama hadau ka da auhisi 1920s में शिलोंग में ब्रिटिश सरकारी वांगलमना मंगो वांदे शिलोंग में ngोपु स्कॉटिश नोक्साजा में 23 जून 1925 नि नदान नाहाजा पु इया साद ngoya ngopu Dr. H. Gordon Roberts Hospital शिलोंग में पुयंकी से इनांग अने इदे जॉन एड्रियन शेफर्ड पेरोन से मेन्यंकी नाहावांदमु इया मेशिन तो हिनांदे योंग लियांगा ताय ngopu इनांग इमान लंदन दे यीवांदे नीचा इये पेंग में बो ngin ngai na yok pe yong sausi bu ya panja hau hathau phai mai in de study na myang edim mishina hakkeling awang pu se inang ie ling bu awang ba edim mishina North London bank jam anga akhong wang bu sa ba taman moila na hadau chonang i 2010 में वांगप्यांग 84 में कारोंग मबु याना तायंगी हपो इये लिंग तबु तुया तनि ngoi से दमान मोइला ने चोना पेनंग अने ये पेन लांग ने इया नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिलोंग में पुपु ngonang हदौ मोइला ने चाये अने सिंगया लक्चिना से चरमना तनि बुंगालान हलान मसोनंग लाइबु मोइलान दे मेन्योंग फानंग